thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan Mizoram Universal Healthcare Scheme le Keimah ti thupui manga pute te za thang thu pos ngai nom tak mai le bengwar thak tak mai hi kan ngai tha ho don ani tuna ilo ngai tha ang Mizoram Healthcare Scheme thar Muhcs hi le he chiang lo kanom nuwa lawang le phaya zuknang tu ngei kan yawang hian he chiang duwa min zo tu an tam viau maya he chiang du le amamo te tan karon thai lang ve ange atia ngai tha chun zomang toy kim si in apoi mo lai soitum ta ila lung nat na nei kan yawang hian phaya refer ngai sa kan ya amai ro chu sum har sat na le eng mo wangin sang ni som pariat atang to khan refer di lawin Mizoram kain en kol angaya Mizoram sarkar tharin healthcare scheme thar cashless anduang chuak ti ka hriatin kangai ven hlea abuk let te dilin ka zir chianga tha ka ti hle maya cashless mang hian sumseng tam lawin kain en kol theidon ti ka hriatin civil beneficiaries a kain ziak lut veta ani Kolkata Birla Hospital ka refer deal na chu pomin refer kania refer deal dan hi deal dan pangai ang ani ti chuan Muhcs refer form a ka ming chuan na chu kengin kan suk thaveta ani he form hi appointment te kan lak nu in doctor kan hmuwa reception counter a kan kalpui le nu in olsam te in admit kania private ward zan khata room cheng sangli zangamana min zai ma le nu kar khat chung ka oma hetianga room nuam le changtlung khumtela chu japan siam electronic automatic control vek nursing care thabok sia bil choi tur lam eng hel nei mi alawa thamuang taka mutchu mut atuidu khop mai kan sarkar hian engtin nge thopuya ajuk siam theizok o kati hial billing le discharge a lutnal mayang kachu alo huna countera discharge le kha min kalpui tu ten anwala a ka ai o lalma a ading ka ming akuta chuange tiang mai khan Muhcs refer le kha ka ming chuang kal awang khan sum cheng khat ma se ngai lo le sei boy le chuan tur om mi alowin ka chuan tur motor thengin wheelchair in dim takin min nor chuakin kan chuak fel chu ani der mai cashless nge awa thoven thak em keini mi har sa titan hian he healthcare scheme lutzia hi ka chiang khop maya kalunga thisen zam pani hi 100% in allowin block to pakhat hi 80% lai allowin block man to boka ma ni sum nei hun ngak ta ila a cheber ka thengang nge thleng lawang ti hi ka ngai to na lu fo tu alani hetiang anga scheme tha kan sarkarin aduang chuak hi atangkai theyang perin chor itum thewang u health minister le chief minister te in thorim na lalpan malsom zel ro se not discharge to nu hian in check up le ma thani vel ei dam doi ma ni poisa le ngai hei hi tam tham ni lo ma se discharge ma hian bila tel ni thei se ala lom om le zual nge yang tin dam lo ten house a room le khumte kan chang lo na sa khop maya MNF sarkarin Baligans Mizoram House an lo salta kha nei le dan ala om thei mi alem le ani lo point adang nei le thei dan ala om theiem dam lo refer hi Muhcs awang hian kan punbel zel arin om sia ole khati zong khania thulomom takle bengwal thak tak mai pute te za thangin mi puite sia tura min hu chi awangin achunga alom thu kan soi tak mewani Mizoram Universal Healthcare Scheme Muhcs chu athat zia le atangkai zia atak ngeya changtu tam tak anlawom tareng moya tin chu mai baka state dang daya damdo intra Kolkata Birla Hospital ate ain refer theita alo ni reng maya chuta tangkai taka chortu anlo om reng mai te hi avalom om telulem ZPM sarkar thatzia mi pui an bangai zia chu heta po hian achiang in ka sia chuti lai chuan heti lai atop para ron soi hi Kolkata a Mizoram House Baligan sahi MNF hian anlo shal tak tak ani mela nei le dan ala om thei mi lem le aron ti phong moya achan chu kan ramatanga khulai Kolkata Birla Hospital vela engeni
in refer ngai tam tak te po om thei ania kan mahun tu man kan hrilowa chuan kan nei le theidan tura hi Mizoram sarkar hian angai tu Ngeiin arin om boka tin chuti rualin hetiang taka Muhcs mangtang kai tu kan han munol lol mai te hi alomam tak zet zeta ke ngei po hian Muhcs chotang kai tu Mizoram chunga chotang kai tu cashless ani na anga poisa cheng khat ma seng lowa atak ngeya hlim taka damdoi na tanga ron chua puiteng te po kan hreven nok ani ole hemi tan big chuan khami chin jong kha lo ni phot mai te se tin chu mai chuan elowa when I hianin kan soile du chu kan health chungchanga kan malak na hi nia Mizoram sarkar rang apiang to ta chon healthcare scheme rang omani anunung ber chu mne fun lai mi khania aming chu Mizoram state healthcare scheme tiani October sang ni somle pakwa khan he healthcare scheme hi an puang chuakani an launch ani azia khakazula zela tunai chu thil hi rin thua soilo turania azia kha an la nei ve khakazula ta chon SED pin nuaya healthcare Mizoram healthcare scheme chu an kalpuya an zia ka chon top priority tini top priority chu ngai poimo ani tiani lo ngai poimo berani tinani ngai poimo bi kan tinani ti chuan kan sarkar ma sa chuan an top priority ya chuanin cheng nuai ni thlenga inkhul chu theina tur kha anda a toy zong in ti chuan eng thil nge lo thleng ta kan ti chuan damlowin ainen kolna bi la pe photanga cheng nuai ni thlengin an pe le tur ti ani amero chuan lo har sat ta dewa azia ka chiar don ani o kumsang ni le pat som ni le pathum February thla khan health minister ka tilai health minister Dr. Aral Thanglien ani chu chuan assembly house a zona a chana chuan sang ni som ni le pathum February thla a cheng vaibel che som ni kripal cheng vaibel che som ruk le paruk point pani beneficiary damlo mi sing ni sangthum zali som ni le pakhate in el kol na poisa an bathu Mizoram ro rel na in sang bera zona changin a sayani thil hi adanglamna ni ti pok an thremang lo ngundewin ngai tua leang nikum masa mai la ni sang ni som ni le pathum chu khata khan February thla khan damlo in en kol na bil an pek to ni chu damlo ina an pek to sarkar na arul thei si lo kha nuai ni thleng kan rulang ti in engin sia kha top priority ti ni sang ni som pakwa top priority an ti kha sang ni som ni le pathuma chuan vai chu February thla na zo ka kumtir lam ta chuan mi damlo mo mi po ni lo damlo mang ang chung ko sing ni sangthum zali som ni le pakhate in en kol na man cheng vai bel che som ruk le paruk point pani an bat tu assembly house an thrilani hei mai hi lo ni lawa alo pung zel ani ang ZPM kan han sarkar ta atoi zongin kum ni chungin kum som pasari ka tilo kum som pakwa po ka tilo kum ni chungin vai bel che som sari le pali healthcare bilan bat chu pek tla kani ko Kalphungthar chu tin min zot thina kan Kalphungthar athar ta tiamin pompui du lo ni point Danglamna ni ti ro chu an mu ti chuan eng thil nge lo thleng le ta chuan chu mai chu ni talwa ZPM healthcare scheme kan han ti ve ta ni Mizoram universal healthcare scheme kan ti Muhcs kan ti kan han bul kan han tran ve ta in zialu ngai ani so kan thokte po in zialu ta pensioner te le mi malte pon in zialu ta ti chuan eng thil nge lo thleng zel kha thren chu minan soi sel sak don dona amero chu than je kan huta chiat ni fanang dewania kan man lo khan tu ma kan vui lo ani achan chu mal som na nia midang te kan pui thei ta ni ta chuan kan dam lo chuan kan in zialu zong kha ngai kan valu ta cheng noi nga man thleng a thlonin min en kola kan chuak le thei ani chan dam nang deu ni mo kan rin to chuanin alo ti fel vek to tiang deu kha nia kan in zialu to ber chuan hospital a kan lu ta kan chuak le thei mai kan deputy speaker pu fam kima tong kam hi an hole thinila asoi thiam bera ZPM healthcare scheme chu athalu tu ka eng ma ti ngai lo dam lo chi ngai ti mai nai ching fel vek mai ni ya soi du nai tak chu hi ni ya tun thleng hian a latest figure dam lo he healthcare scheme thadzia chorto chung ko hi dam lo zong kan soinga mi singa sanga zali somre le pathumin en kolna tan Mizoram sarkar chuan kumni chungin kan tilenge kumni khasoi de reng turani wain kan kumni na nia inrin aina tamang cheng vaibel se somria le paruk point paruk panga apeto ani namlo winen kon
an sarkar da poi mo chu health ani hei kheran in lovin doctor somle pari tamni kan la thar to nurse zathum vel kan la thara health worker kan lak belle dona Mizoram sarkar ina tum chu thingtlanga mi damloin aizola lungle pantir ha loin thingtlanga anin enkol theina turin thingtlang damdoin le kan health sub center te ti changtluna tuma chu tiang chuan hala me kani chu kan kalpui chu kalphungthar me pui sarkar ina atum chu nia Kalphungthar min pom du lo ni point Danglamna chu atakin an hu me kani ole kamichina khan du tok tamaila a thaume voice ro du tu samin a clear lo ti ka ria in mi hriat thiamna ka ngena pathian ko ngaina zara aranglama kan nei le thuai ka be se ani engpo chuni se ti khan pute te minister khan chiang takin mak som zia chu aron soi fia to nia sarkar ma saina an kalpui priority an nei Mizoram State Healthcare Scheme khan cheng rebel si somsari chuang bat ania ZPM sarkar lo pianga Muhcs angkal puya chu atak Ngeiin Mizoram State a chaupo ni lo state pon thengin tiang khan Muhcs tangkai takin an mang ania chu kan ngai thak ta khan atak Ngeiin an changa an tonga chu wangin Mizoram sarkar kalphung hi chu athar chiang ani ti kha lo khata ila a thawme ole thir tu le ngai thatu zong ten comment section lama in mudan le ingai dan te Milota lan sakle clear tur chawin in khongai na karong yen ani like comment le share te tin mila subscribe lo point milo subscribe thau turin in khongai na in chan puina karong yen tak meu ani ye